Одлично. Па кажам дикот неаке, значи, па нек програма и сементари Рома EU веб ТФ портал кога со авдие нормално еминентно гости се ровек и сијамен. Мека джав после каджаджи кодева нели кова гоститано, веќе сарсо невингем ко рекламеда, али подори каму кава дева, значи те шајте упознай нахари пошукар амаре госте, односно гостинке авдие, која со ковал, јек делота река е програма. Сад прво се леминкиравен поздрави на самаре дикутне, шукар ален, значи ки Рома EU веб ТФ портал, па некпути се реминкирава, хем уедно мангавате джанав дали шунгјовава, соскико последна времија, си нема техничка проблемија, значи микрофонеа ме надинама дека акана шунгјовава шукар доколку на шунгјовава, пишнен маге. Јек баро поздрав джико Катрикаджа, значи кога со Сераминкерајер, односно поздрави на Елитар, авто Загреб, јек баро поздрав исто Бескеда, хем нормално джико Амаро новинари Бранислав Јовичич, јек баро поздрав, хем на Динаама дека ковенко бароброј, меко само почеток би мангавси не само те постинавту мен дека амен значи ака на моментално си цел коркоту менге кола мен различита програме кола со ковен нормално исто рекламика пиренка кружнен ко социјална мрежа, односно ко Facebook. Истовремено те напомена дека тумен колтумена два шаипа, те на мен преку YouTube. Сарка роден Рио Сербиј Сали, односно о линките не веќе Андре уградиме ко рекламе, тумен треба само те претиснинен, те абониринен и колтумен адва шајпа, значи те шајте дикенамен преку о YouTube, коте со сигурно фамилиарно да шајте дикен, хем те контролиринен пошукар о програме. Ме извиннава. Шукомо крило. Агере. Споделено видео кој со шај нели повише манушатовен, хем повише манушатовен те споделено видео коте со ковала мен авдие јек баро корисно програма. Какиро пелафи таро различито координатора Волт Рома Федерација, значи која со исјамени координаторка. Хем ковала мен хари повише те интензивирина о пучиба која Кирила Пелафи таро Рома ки Србија или па поточно саве могуćности си значи кале организацијата пошкарте Кирил о Дживдипа Амаре Роменгоро поточно ки Србија, само ки Македонија, пошто сарсо пиравелованав нели Рома EU веб ТФ портал Амаре телевизија, аме насием само за Македонија или па за Србија, него сием за цело Европа, хем чак исто Амаре тана кола со тане нели ко Балкан. Значи, Амаре телевизијата ни сариненге која со ковала мен шајпат дикака на ко будучност и тоа намен Рома, односно активистија таро цело Европа или па таро цело Балкан, като родинаме значи товал агере. Јуска овсасто поздрав тукидам селаме и джи ко Јусен Дурмишевски таро Кармен Ефау. Споделено видео кога со шајта бите шај те укористенен пи јаверада нели кола со ка ове наминге гости, аке поздрав джико демо, здраво му прал, шукара наминге демо, хем джико са Амаре дикутне, аке Бранислав јек баро поздрав, сај роменге пакив мандар, туке да исто, Браниславе. Споделено видео те шај нели ту користенен пе повише мануша, авдие ковала мен шужо, значи шуже теме, сарсо најавингиум, веќе ко рекламе, а далеске ка замолнав се прелен, значи те споделено видео, козм со шај, та вите шај те почина Амаре тема. Значи, Кирила Пелафи тари Дијана Вучич, Амари активисткиња, која сој будбер шали, ој кавал која дава коркори кашај, значи тоа ме на два шај па тешуна латар, кој тани ој познато нормално, коле манушење кој со бавинена па кале букеја, веќе не на кој тани Дијана Вујчич, значи морате коригири нама. Здраво, поздрав црвени котач, значи о Гусани, јек баро поздрав джико Гусани, Ибраим Гусани. Хем, кад замолина се праленте споделено видео, те шај нели те оволко побаро бројка, те шајте дикенамен. Тумен шај, палека напоменат, те дикенамен преку YouTube. Значи, роден Рио Сербиј Сали, одоте кашај то од мене два шајпа те абонири не на мене, му едно то од мене два шајпа те дикенамаре поздрави
Поздрав Енес Болзано. Јак поздрав Джитуте, шукара на намиге. Ајде споделено видео. Нешто слабо джал. Та ви те шај повише џени тоа, нели? Аке веќе ќе даеме повише џене. Овен са сте со споделен гено видео. Споделени срсова крмка и бари бројка, та ви те шај тоа ми повише гледаност. И тересел нормално джико повеќето амаре Рома. Аге. Шукарите те не поменилте, кој ќе раја лафи таро активистија на биринена дали мушели джугља, него активизмус корома ме посебно и симадва е позитивно стави која кава мислинава дека секој јек ром без разлика дали муш или джугли шукере девлеске со дореслем која дава од джуглјата тоа више активна соске живина е кој равноправност ки демократија и девлеске требала хемаджи керава секастр значи секој амаре дикут нендер тоа велен јек респект према кој джугља и тоа мен према која савке перзоња срсојака на амари гостинка вдие и Дијана Вујчич значи савке перзонеске требала стварно те допе баро респект јак джулиите шајте изборно пемашка довока мушем тоа вола двате си кавал значи сојтано калеските но стварно поздрави баски шај само те респектири наен те поздрави насавко нешто здраво поздрав Кадир Каџар ајде значи амен си им вечака на ајде кава керав доста мена си адва типите шајте уџарава кани си бројка барито вол него со текот на времето ме сигурно си дека томе ка споделина или па ка постинавме кодева значи те споделено видео те шајте ова нели ко повеќето бројка дали шунгева шукар Сабри поздрав џико мама о Сабрија поздрав џико Исмет Хазири ако шунгева шукар само пишене табите шај те џана, значи дека са окей и те џа амаре програма која со авде намерин гем тумеке. Ајке. Пак ја вали дикутне. Аке. Ме ко бекстеч најте му кавише амаре гостинка, значи ка викинавла веќе мансер тавал ко лайф и на динама дека значи ко волтуме на два шаи па срсова керим со текот на времето саргој кој кувал нека споделило видео тоа ко побаро бројка, табите дикемпе. Значи, јак баро поздрав џики Дијана Вујчич. Поздрав Дијана. Јак баро поздрав џики туте шеф јулџал, џи кај чире гостија, џи кај цело чиро тимо мануша саве са сараджуин. Мандерла чира, значи са воренџи са ве пратин, ма иначе во брешака тегејаче по интернет, преко Facebook, хем са ве пратин море лайфура. Нажалост, дикава каначе зала си преко кава стрим јард. Мај паре, коле се ке нешто ја ресел обавештење, значи кај тем госто некој. Ама, окей, нема вез. Јак баро поздрав џикав демо джала, кав романолингвисти, кав како кантор Ирфан, целам алейкум, како Ирфан и туче, хем џикај самаре мануша са ведиќе на рад. Супер, одлично. Дијана, мека трудинама тоа нава вдете по годинав, значи ка потрудинава максимално и ако грешинава ме унапред извининавам. Пошто Моја написина ал туче ка тига, мати грешине. Ка трудинава, потрудинава максимално ке ме обичинава. Значи тена помишнава вереа на венцер. Ка трудинава. Не, одма кафтар го естеца таропинка инкили. Ништо. Вау, окей. Значи ме мора да окей, ка води на рачуни ако обичинава. Ајде, Дијана, прво, захвалинамот ке стварно со ту, значи, одма одазиви селен кому позив, а каде скек баров со 100 мандар. Джаваб са ти мислиш? Окей, не е проблеми. Јек баров со 100 мен вакере орома. Ајгаре, баров со 100, значи... Анда мушка народ. Таро мушка. Овсасти, добро. Со ту прихватиње, значи, мо позива, као манги посебно мило, овсасти исто со делингем време, значи, ко джанава дека изузетно заузето сиена леа менгелелам време, а калеске јек исто јек баро овсасти. Значи, надевам дека вде кад дружинамен шукар опуштено, соске ме дава баре вредност дека од ова ме гостијата остирен пред стварно максимално шукар.
ме на Динамо, пошто ту веќе добука берш сијана активисткина и ту на клан адла пајњате ве крав трема на постојнала и далецке најпотреба која вате џако треме, него ајте почина одма амаре прашањенцар, односно почибаја околенге кола со на пенџарена којтани и Дијана Вујчиć. Ајде, представи ту. Bombarduje sar. Ok. Ajde sad i malo predim. Znači, buđane džaneno, sosimo ribući, dobro, ne se bućasi mande i tajni, se ve natro malta te džanempe, se ve ne džaneni me familija, se visi bližnjo. Pa te predstavima, soda te predstavima but, posebno preko kaja mreža, su se penab, znači, sarine džanenma, kaj sem lajferka, kaj sem aktivisto, od skoro mora da te motovar, znači, kaj sema je tajno membro ando World Roma Federation, adžukardam je prilika kote medaka istakninama, kote medaka lav, sar koordinator ove funkcija, so se po anglesa sama mlebuća privat, znači sve mora se imati završinava, ama kada sam dika savora džiko kraja bilo cijelo romani populacija, hem problematika, sa vi morate rešinao ko vreme, hem tigače sjum tigače, znači lema kanaćemo rotansivo sasama već, ali jeke mora javno da treba kerav, so svak nas vremena te iznesi govaće javno. Inače, ćeramo posla bez kompromisa, hrabro uvek sem, znači sad iknani pe demonstracije, gova stratek sem za demonstracije, i pesaj ko vasem inteligentno jek džuli, hem da te dodajike sima još jek dodatko zalasijum idilini, nali, bez ko vaše nanča. Медвана вакергјум, значи, адарески, ако това кере од овој кетанушкар. Агере, Дијана, иначе ту потеклом сијан, мислинава, нели, това керева канат корендан, сијан негде родите ленгери страна да исто, нели, активисти одлада сине еко политичко сектор или акана ту брингјан ја верстаза? Ja, manđo aktivizmo, hem robani problematika potičil tar mlodeda, znači mlodeda sa politički pod kojim ima nuž, završi srda političko škola, hem ovosno i srda 81. godine, kada me da bijanze, ovosno i srda jek udruženje Roma, ande Maroforo. Kova udruženje Roma, znači kasnije ministar de, znači Morkakura, hem ga malte ne porodično sasa za sajemanu šasa ve gotija bešen, da te bi pomosa rasa Marena Rodosa obešel gotija dok nija reslogova tan manđe, kasnije, kana zala barilem, nali, hem kana spati srdeme buća, i ko trgejači sa potekni srdamo rol ljubav na pače, znači sa je problematika, sa sama goja želja da te saznaj za mare običaju, za mare tradicije, so siguvače su amende šajtate promenil, pe so se sasa but diklem diskriminacije, sa ve možda i mede doživi srdeman, de mori škola kada džava. Em sakovače poteknu se tako lister kasnije sema voditelji ande jek radio, Gadžikano radio, hem sasama moro termini za emisije, znači sve vodivalen sredom, hem petkom, a ja kardola so se mejzaviro srdem govala, mora emisija uveka kardola Romanosuno. Em Romanosuno ima i akanače da te eke vas daskovače, hem da te a vas nešto, hem neko. I dosta goleme scienza promeni srdem o statuse romengo ande moro foro, so se but manuša šunena, a šunena i muzika sa ime kava, šunena i kova so pričova i andre problematika i andre integracija i andre kova so sama mene u stvari sa vi vera sam, savo nacionalno sam, znači kaj ne sam ništa poaver, nego i kola manuša sa vebešenko te jademo. Znači moro sa ciljo prvo te osvojiv o lokali, hem osvoji srdeme o lokali, znači lokalno tan, moro go te jaka vešav. S vremenom svako generacija posle močavo, ake šukađal, znači mezvin nama prehladi mesem, najma korona prehladi mesem samo. Hem doprinosi srdem kolese kaj džanav kaj kanačama rečara nitru gunta tideran katero rasizmo, kaj nitru gunta tideran ande maro foro katare diskriminacija. Hem sijamen zaista butlači saradnja sa lokalno samouprava, i dosta manušen pomoć srdam, dosta manušen sredi srdam i stambeno,
sredi Sardam i školasa, sredi Sardam i integracija, znači sa su obuhvatil jek programa pala romata tebi avena ande assimilirime manušenca gađenca ande jek foro, amen fala de lesek vauspi Sardamica, zahvaljujući možda da se savo eke osnovi Sarda koja kova udruženje gova breška na me bijandila. Dijana, това керган романо суно, значи акава беринганци акава накрада. Ива кере дека вдиета тано о романо суно панда, значи да желја некако панда итани Андре туте, а два примети најаве котре активист, значи активна кола делја, кото сигурно мен каде ка поадари ка се кава ко слике да ко видеа, кото социјанци значи активно или панда сијан активно. Romano suno, soitano e dianacoro o romano suno. Soitano e dianacoro romano suno, e dianacoro romano suno, sì. Budbaro. Ake me pozdravio predsjedniku Amare Federacije Ašev, Savo Sjerata Menci, znači Jimmy Stojka, Janoš Stojka inače, hem Đurica Nikolić, iz Thunder I'm Auslanda organizacija, Središnja koalicija zajedno sa Marije Romane Federacija. Romanosuno pošlan. Jednako romanosuno si bud baro. Znači, od siknjara si kadi, znači, tarmodeda potičil, pa tarmorujko savo sasa kandidati za Nobelovo nagrada, sargo poetičari romano. Te avela menjek šetajući u stolicama do Ujedinjeni nacije. Te avela menjek manuš romanomanuš, samo ka prosledil samare problemura koja stali kole manušenđe, tate dikas kote šaja vas, hem kote amaro romano alav, kaj usvoji saljo 71. Hem kaj mari zastava 71. usvoji salje, hem mari himna kaj usvoji salje 71. Da li šaja vel na samo ko papiri, hem na samo ki teorija, nego i ki praksa, in kaldo, maškar kola zastave sa vesti sa ande Ujedinjeni nacije. Bez obzira kaj najamem puvama, men pripadnis celo ne puvdaše srbo Roma. Kovače si jek romanosu nosavo sje Dijana. Ok. Dijana tu sijan inače koordinatorka ko Volt Roma Federacija. Federation, ja. Кажа нешто поопштено, побулест да керамге тарија федерација. Ja, naravno. Gejače, znači, a men sam osnoime 2017. registruime. Hema, men sam članica, znači poslanica, dam članica Ujedinjenih nacija. Koja federacija si osnoime, eke baš zbog ovaće svaka našem otidem, znači, so si Amaro Romano Suno. Amaro Romano Suno se te pobolšis o statusu Romengo, na samo kojeg tan, na samo kojeg država, već ko se osvothem. Koja federacija bavila pe problemorenca Romenče, znači men čerdam je kongreso, me onda knaj sema dostupno, so se me sema tad je tajno secret person, ande federacija, sa vičerasa platforma, di kasa, znači manušen odaberosa, znači istražisa, di kasa sa ve manuša šaja vena mensa kasnije, sa venaka hoka venamen, sa veka ven dumo amendar, bez obzira znači ko si predsjednik, ko si podpredsjednik, amen de gova naj, amen sam sa jek, te vas koalicioni partnera, znači sa organizacije, sa ve nalen dumota te bi krenina po angle. Vole se kaj pandelno negađe, znači amen sam direktno rom za Roma. Federacija sa visi direktno Roma e Romenca. Hemanđa bangasate će razbući Rom e Romensa. A nas argođija ka nas avora kad čerde bući za e Roma, ama na e Romenca. Eka naći, a men sasa, znači je kongreso Barosa, ovo sasam ne mađarsko održime, hem kod tigaća bile dosta organizacije, dosta manuša, meklam dosta dženenta te vodin sagova, te vidi kasa, ko te vonda šaj te dem piro doprinens. Hem ko te vonda šaj te džan sa piro dumo amenca. A men džan glam kaj go tigaće najkraj, znači gole se kaj buđe ne mislim kaj amen izgasi Sardame federacija, posle so se amen ostrani Sardam 50% manušen go targajače. Nakon goja federacija su se dikvam stari pendem po početku, znači men mangasate biris manušen,
sabe ka vendu uz do moments, a nas savo kad mistin samo pala piro korist, ai manushenje ništo avetate nava. A men pelam pega sabe manusha, hem gola manusha si ostrani meandre federacija. Znači si nevi platforma, sasinevo, znači sa neve manusha, save si odabero me, hem save ka džan, a men sangle. Znači a men da brešenca, već duđim breš, mehom džurica, od čimi, znači istraži sarda manušen, save šaja ven dostupni, hem dosledni federacijače. Ali isto ga jače, znači nizabero sardam te penapke god jasi kraj. Znači, amenda akara sajmanušen, save silan još organizacije, save manženta te ven dosledni da te pomosarene romen, direktno da te radin rom romesa, hem da te pomosaren gova ciljnjo grupa da te resel, znači svako problemo sa voj isticate govače sanirilpe direktno preko institucije. Znači, rom da te sanirile preko institucije, a men kada sa dumo naravno, hem podrška, hem kaj gotru bula da te džalpe, a men sam gote gađe. Znači, mare ciljura si, verovatno vaši manđesate po 6, ali me da je isto novinari, unaprijed da te Tule samo, to me pitanje samo le, najprve postaje kad kap sokara kamera. Ok, najprve, mislim unaprijed, že nam sam manđesate po 6, ali dobro, hajde da te, pošto pošlan mandre federacija, znači kosam, sosam, verovatno manđesate sa znisica vesija mare ciljura, ne? Isto šukartam te napomenine ili kotetani o sedište, odnosno kote nalazi nova od sedište sijan do Brooklyn, znači do New York do Brooklyn si od sedište, a sijan men registruje ime biro, znači do Belgija, do Brusel. Dobro. Ok, ciljura, ali, a mene ciljura si te će raz sigurni ćera. Znači, romane sigurni ćera za romnja, hem za čave save sipe ulica. Nali skoro mande sin kao do dostandre čave save prosin. Čave save si bičinde. Čave save čaja misli. Save nalen aver solucija, nego da te našentate u da impe. To se darantare domura, gađika ne domura. Zalande si govače zatvoru. Zalande si govače nešto, wow, bud pare nali. Ama, ako amenda putrasa jek romano četa te penavande svako država, kaj šajka obratimpe, džuvlja save si maltretirime, čave save nalenkaj. Znači, govače si kavel nešto, so se paresti, znači, za sakala ciljura, so mea kanače tu menđe kamot hav, paresi hem postoin, hem za kala ciljura savea mensi, financiri mesi zadnji breša, unazad. Financiri mesi dosta svetske organizacije, hem dosta državne organizacije, ama ništa načerdilo. Znači, paresi hemačenko tana kanače si neve, kada i kas koka prasal majankelta telelen, ama o tom potom. Znači, glače si pod broj 1 cilju, man si ima deš. Sjamen ciljo da te avela men ugovora sa firme, strani firme. Znači, kaka crda sa mare manušentaro Balkano. Co se amaro Balkano manuša najande Evropa. Hem našti džanta te ćerem bući. Ande prije država, sad džaneni korkoro najlen adekvatno, prvenstveno adekvatno asimilacija zagovatate vonda radine gađenstva. Se gađe čim den ande ne savi firma ili bilo kaj, dičenka silenđi boja kali, hemo stranilen. Znači, mečelan za ne savi rezerva kod tige jaka niko na šti bi radila, mečen kod tige romen. Znači, maro cilji sitate amen danas romen tera kaslače firme, kote vonda karadin karingate po inostranstvu. Isto ga jače za sezonski poslu rasijamen planotate, ande svako gav, znači manu šasave roden sezonski radnik ura, so se amen des isto bud sezonski radnik ura, bud manu šasave džan od ujutro od 6 sati do uveče do 7-8 sati, ćerem bući, ne save si počinde, ne save najpočinde, ko havdesi, hem najlena versolucija neka se to obratinem te, lesa men di kasate šaj cidraslan, znači karingate, da te onda ćerem bući, ko te kaven i počinde, hem kote šajka uspi nešto. Sjamen panšto ciljo, nali te putras pomoćni škole, ande romane mahale, ande kampura kaj bešena mare manuša. Em kote ja da te radin amarečave, znači amare romanečave, isto romanečaven.
не сами можда ни джанен гаджикани чип доволно. Коти га исто мора да те интегриш чимпе гаджикани чип, да те зала велен мај бут часура, него со кавелен перроманичу, нали? Диана, памтина кака продолжение подори, какна е прашање сима или е пучива и сима, дали сјамен доволно интелектуална човеко да су да не спремната ли накала обавезе крила пела фитари школа? Амен сјамен бут бучаве саве завршо сарде факултетија, саве магистрири сарде. Хем кајнелен бучи, значи бутен джабе джелен де школа бучи нелен. Сјамен доста и медицински радник, ура сјамен доста и значи пе свако основа завршоме да нас набра и вака наче со се екаче дано ако питање хеме да наче прочитоб Диана кота саве фондура мангато те джанав дикало питање со се бичалдao Ибрахим фондура постоин, значи Ибрахим е джанесту коркоро европски фондура, андер европски фондура. Потар саджија каначе е светски организације, еме локални, државни организације финансири стали. Кога си мора одговор туче, хем пареси, значи одвоиме људи за Рома, а мен савора джанас. Котар саджија каначе калабреша, е мануша черде манипулације. Котар сака на финансири сарде пиребуча. Сапреко романе зеа, сапреко романе асва. Сапреко чаркане проблематике, значи увези интеграција, вон ме челан и дале анде блата. Со се, те би сликона лентара да те покажин, кај роден ленџе парете поможинелен, еко крајо на чердеговаче, него и лепаре песечи делен карики. А мен сабора джанаска джија кана доста паредели салю, ем доста тагале, джипура возин, биле и силен, хем состар сигова, тар европски фондори. Мај обично пилот проекат са во Шерел јек NGO, анде Србија, шајлел и до 100-200 хиљада еура. Те дел е ромен 30%, со се свако носио с проекта, лесиле правателел 30%, али пента те вов дел гола транда посто е ромен, те помосарел, а ефтавар деш посто, те мечел песе. Него на. Шаното ме симоно те, шај комото те продужне, Диана. Ja, окей. Само преминава нешто. Значи, пендем, помоćни школе, песајма хале, требамен помоćни амбуланте. Значи, сијамен проектура за здравство са веначен. Сако обухватил јек декада људи. Значи, джанени коркоро е декада обухватил сакава. Андаре сакава соме да причо, значи, си одвоиме паре, хем се са одвоиме паре. Ама ништо не е сезон. Значи, ама род циль си, са те амен, сложина самен, та те амен доби сколатана, та те амен доби се манушен, та те амен сиде самен анде коалиција за са организације, теби инкаласа очачи пекоа стали директно андо парламентура, кај трубул. Амен си амен доволно доказура, амен си о народу срго доказу. Те инкаласка ваче кочачутно тан. Хем онда, да нас, како тргејаче шај, да те сака ваче усписате черас, да те навел само по свато, хем да те навел само по папири, хем ке теорија, него и ки пракса, хем ко терену те вел. Диана, агаре, и сега па на бут пучи ба наджнал таро дали е канака дозволине исто, ама редикутне да те поставим пари прашања, со ски си доста декутне кола со мангенате пучен. Или па те продужне само амаре програма. Сарту, а да вам укава туке, ту те одлучне. Дека каначе ме да успот уста исто читов е коментара. Хем, са со ше Ту не е потребно те чити не коментара, мека чити не е проблем. Окей, али име да кај каначе правден хем дека. Пари навика ќе реодува, добро, свати нема. Па да, наравно. Ама ри платформа, веројатно, окей, аме си деш ставке, значи, не мора да те откриовлен саарат, нема везе, значи, кај се раса мен да јек исто реклама, па Мари Федерација, коте свако одговор са воту мен да родена Амендар, Аменда кадасту мен.
Значи, го тија кавели о Джими, го тија кавели и о Ѓурица, хем са со тумен дукала, хем со манџена да те пушен, кавел отворени разговор. Значи, Амари платформа си, иначе политичко, социјално и интеграционо, нормално. Го ваќа челту менџе и по Амарео вебсайт, шај слободно дичен, значи, со си потарди федерација, ко си е федерација, за во цил сила, сави платформа е сила. Најверојатно пише значи о програме шајтери кен, значи тумаре о програме кола со најверојатно ко платформа веќе пише менели. Ja. Добро. Со тоа крафтаме ги правим, значи и Диана два пут ајде два крафт дипломатски начин некако избегавин да опучива. Тумаро, значи наштите постави на опрашање, така да морате джамаре прашањенца кола со кате припреминге. Агер, Диана. Медиклум дека ту, пошто каджака на кој индивидум, ту сар индивидум, со ту мисли неа према ки шуткакири политика, претежно ки Македонија, нели, амен си неаме на исто изборска кампања, значи на окозум пратингјалнен. Ja, пратинџум, иначе пратинам свугде. Најверојатно. Соби ту саветинејне или соби ту јаверчане керејасине или сар ту прати неака на политичко сектор, амен деки Македонија ки шутка претежно. Пази, тумен мануша, значи доволно и превише за јек шутка, значи и превише за јек шутка, са вринон сарине заедно Андре Рома. Ако наше, ситумен градоначалник од Джија Канајцо да диклем, черда доста буча, значи улице черда туменџе, без со, доста коваче со Рома мангле. Јакна нормално, политика романи, амен да наштиса во ренџе поединачно помосара, амен да рода свако, гејаче и роман да решутка, Андре Македонија. Без обзира кај боримпе свако за пиро политичко тан, за пири позиција, за кова, си амен исти цилју расаворен. Значи, да те нас е проблематика, машкарега джехем да те реши нас гоја проблематика, нали? Джија Канајче со дедиклем, тумаро градоначалник кој избори Саљо Несар, али постоин још Дженеса века Денсар го пратени кура, нали? Веројатно кај онда кавел тумен мај бут могуćност ура да те помосарен, хем да те реши нено проблема одоре. За Канајче ти кај Джане ве буча шукар, веројатно кај Джан шукар, ама пали си бут кој чега да те го тја да те чердолте, нали? И амен дека Македонија два туѓене исто Диана, дека и амен дека Македонија си доста чороре мануша, кола со живинена стварно, значи мизерно живото живинена, значи канализација, пани, најосновна букија, на луксус, него најосновна букија, ја дова и си амен исто амен да ки Македонија, значи, бори најамен и амен да доле. Анде Македонија доста европски чаве помосарде, срго Демир Исмеил, срго Имер Кајтази, значи срго Алмир Сали, Андре Шведско е мосла. Значи доста Европа помосарда анде Македонија хем би чалда парет. Значи итате саниримпе ечера, итате чинелпе чавенџе, обуќа, одеќа, доста, значи сака ваче со причоме ака начи клачара не финансири саде андер европски фондура, него директно андер пиро джепо. Ем доста фамилиен помосарде. Ака начи цио време те стиклон хари те роден е мануша, значи пиро право. Не само те роден да те манџен, него те роден пиро право таре институције, те роден таре кола мануша са веси задужиме палаленде, таре кола организације. Значи не врединел кола организација те лен пири плата виве, значи лен месечно пири плата, штитине ромен, андо интересе ромен го радин, а карингатина радине роменца. На делине роменче ко вас со ленџе следујел. Его лесе мора да те сикавасе ромен, да те манџен лендар кова со лендукал. А не само тари Европа, хем кова. Значи морате даслен шанса, натате само чуда сленџе омачо, со се вони тај сакавен бокале, не само би него и те сакавен бокале, него те даслен евречен да научин, те сикавален коркорите да се не мачен. Да. Значи, акава си немо питање исто, али ту веќе одговорен јавне. Сматри неа дека у будуќе би требало да си не исто и Европа добокате ово ангажирими ко хуманитарно сектори? Е Македонија? Јако, тега, окей.
Сасигува, али ашунен, люди, амен најсам глакај морате си кавасе манушен само да те роден. Хуманитарни буќа, наравно кај сем заковаче, али само кod тига кај институција на шти ништо черен. Значи, кај на шти ништо, значи, кај више ни постилу шанса, екваш ме помосарен институције, еквашка помосара са мен хуманитарно. Дали постигате джала два, аки е управо демода исто кате, нели, ангажирано пе доста хуманитарно, Бершенца. Да. Ја менчене дека ки секоја ситуација со год било тоа мануша сикаген лен, кој не со начин одмато обратиме пеки Европа. Дали требало не со лекарско помош, дали ка требало нешто нека скоркерта било било саве проблематиките уклен на джана, значи ко државна институција, на джана ко те со требола, него одма обратине пеко хуманитарна организација. Козмус Матринеја, према троа кана Козмус Матринеја дека тано акава оправилно, хемджи кога ковола два гјаре. Коте о почетак, коте о крајо калеско. Кава не е правилно, хич не е правилно. Значи, амен си амен, ако нечека праќа, на Србија, причам, например, пример за Србија. Амен си амен хуманитарни фондације, значи га джека инчерен, хуманитарни фондације, пале на спалеча века трибунтате лечимпе кој иностранство. Еака наче, кога тига со денаштија рецел држава, го тија со денаштија рецел е држава, значи е хуманитарна фондација помосарел. Нали? Еака наче, кад тига че исто проблеми, саргујаме на Србија, кад те анде Македонија, вонда на манџенка тре држава е кваштате лен, него вон роден хуманитарно 100% теби чалвупе андер Европа. Европа буци кадален пековачи. А кана значи аресен видеура, аресен поруке, аресен на джана содена, и манде, и демија, и имери, и ко сама речаве, значи са вечер декола хуманитарни акције, значи на штибри сине се даландре нежелени, даландре кала обични, поруки на штибри сине си ше садржајура. Да. Сики е леко кова. Меда исто, иако ме доста пути вакерава дека ме уопште нема ништо врска со организација кај на хуманитарно, а мен си за Рома интеграција, значи мен скроз фаверо ориентираме си, значи нема ништо везе со хуманитарно, палеко диве нахари трин штар понекош панч те вакера фамилија, ја ви не напе или мануша, ја ви не напе, таро бичалина манге слике, видеа, разна јаве рабукја, не само тари Македонија, него таро цел Балкан, малтене, Бугарија, Србија, значи, окей, ајде наменки Србија. Каде чеса каначе пеква прашање, само те наговести. Значи, амен да срго федерација. Амен си амен. Значи, мануша саве кабринон за здравствено питање. Ема каначе амен да си амен ко могуќност да џираси здравствено проекти. Значи, посебно за мануша саве си стварно навориме, саве си стварно на свале трубулен помагау, трубулен леку, трубулен кова. Значи, амен да бичалас теле пеговаче пегој адреса, бичалас го тигјаче кај стварно ваљани манушенче. Апсолутно. Али лове, сарго лове, да те бичалвал пе више, мислим, гова стварно морате те сикчона маре Рома, те роден, таре мануша, не само да те канавелан же га джепала в гласање, да те чинелен са кила рот, те чинелен са 1000 динара, хемкова, да те залетимпе, хем после, ниса ви права на елемпе ништо. Кова си ленго проблеме, со се вонда бичинемпе ега дженџе. Канавена Рома хуз Рома, царија кана мен ваљани, значи организација са вера димне роменци, са вена менџен те повоштин о положају роменго, а мене де федерација прихватислен расширених руку. Со самен трубул мануша, те а мене оснажи самаро романипе, хем тогаш, люди, ника вела менџе потребно да те ровасим, да те родас помош било кастар, со се пареси анде фондура на мени ме пала Рома, а мен ка захтеви изговаче. И пала поволшање школства, и пала стамбени питањура, и пала здравство. Сасо сијамен проблемо, а мен го вака реши нас. Ама морате вас пико успикон. Наравно, хем да те дикасате вас дас амаро гласо, хем да те оствари самаро романосуно. Ко гласо кава покасно. Дијана, агер,
До 2017 постојнала, значи, о World Roma Federation. Нели? Екран коклат Рим Берш Шајр и ситуменени си биланс Сокерген Саветане Тумарев. Сокерген чекана. Коклат Рим Берш. Pazi, Medeni kamanda otkrio optumenđe sva meda čiramđija kanače pekla trim breš. Peklače trim breš samo kap naptumenđe kaj menda radi sardam buzurale pek platforma. Izdvoji sardam buzurale projektura, osnaži sardam buzurale manušena menca. Tebi za dalje sakavače som otodam hem susija maro ciljo šaj ostvarica. Znači, ja men sasa jek stand-by tate mothav, verovatno još šunden, kašunen kad si kaj federacija, kaj bavilpe sa svim i svačim, kaj sam hohavne, kaj sam nedostojni, znači da te pričao sam da romanite, ali govače očekuju sardam, so men pegovače i želam da te o kongreso, kad si čerdino, izdvojim pe manuša sa vešaj za dalje kaven amenca. Znači, ja kanače izdvoji smo manušen sa vek radina do Brisela, kanače ga počela te radila mero biroan do Brisel, hem da te ko parlamento kovena mare manuša, ko te saj dokazura kada spalaj, ko vas očerdilo džija kanače, so načerdilo džija kanače, sa vesija mare ciljura, hem sar šaj te pomoži nas za dalje. Znači, ko vaće si nešto ukratko mandar, a uskoro, znači, kaj voltumen sa informacije direktno andre federacija, kana amenda kadas, kana vela men zeleno svetlo da te das sa Avrel. Dobro. Agere, me diklum ko isto, neli, ko te profilja, diklum дека tu dosta sar individum, sar personi, dosta potrudinjetu te branine eđu vlengere opravija. Isto normalno. Ok, mena si samo pala Giulia, znači me da kad i kavka kaj mruš rovel, nekad si manđim maj parek nego kad i kavka Giuli rovel. Nema je vrska da li si Giuli, da li si mruš, da li si čavo, znači te avel uopšte roman do pitanje mangova du kalso se svako uvreda ili svako boljka amare manušenđi me osetiv star lično. Ne samo pravija pala romnja, meroda pravija pala sama remanuša. Ali amen sam neke romnja si samo jek ugrožime vrsta, da te pnav, ugrožime vrsta. So se kaj but džene, kaj but Roma, si aver tradicija, hemonin čerempe kole tradicijače, eme romnja si lende hari ponisko, nego akanankava vreme kaj amen sam zala maj mobiliziri menali. Isto ga ja čisti znači još panda gola tradicije kaj ama rečaja rano udajimpe, da li iz moranja, da li iz siromaštva, da li andre tradicija. Mislim kaj govače jeke kakana jek avela tema da te stopiril pe sako vače šajka penaska kaj amen uspisardam da te integrišis jek deo romengo. Me isto diklom дека tu sjansine kate ne samo ki Srbije, neli, nego kate ki Njemačko isto sjansine dosta aktivno ko štrajkija. Ja, mene ima strategopala demonstracija. Glasa sa gola breša, znači toga što ima Ande Srbija. Hem Andre Srbija pratinava saso desine opet, znači cara Maremanu Šavena, Čuvenki ulica, telaj Mostija živi Nelenkaj, taro Kosovo Sibič Aldeande Srbija, znači Bili Lengo, Bisosko, Čavesave, na džanenta te čeren svato ni romane, ni gađika, ne samo nemački. Me molivatele, znači amareli deren pri Srbija, molivalen, savoren, non stop pisova, da te gua stopiril, da te čerenjeg peticija, da te stopiril po izgompala Roma, niko ne reaguje Srba. Ankova vreme me avilen za Nemačku. Upisiuma meda sar azilanti, tebi avelama moro boravko ko tegejače. Tebi šaj, dikava sata te zaustavil pegovače direktno, andere te pnav žarište problema.
Ja, чердем ече организацияса, онда трубема с дуи организации че работи, али чердем се еко организација, касни смо се Италија си покамни. Ама окей, ваздем лакеро анав, со сигуе организација че работи дуи бреш, хем неколку чон черена нон-стоп приче, стартате ја чавена о изгон, хем сарка инкловен пе демонстрација која. Мекана ковдем кол организацијаса, самле идеje, самло, значи увек се манде позадина, али нема везе. Ме се манде позадина свашта не согласа, а идеje се саморе, хем описива са саморо, апелура се саморе, джика са организација анде Србија и уопште ко Балкану, и анде Македонија, и анде Србија, и анде Босна, и по Косово кај и римпемаре Ромахен кај Неленкај. Те огласим пе го тргајаче са организација, те черем петиција, а менда ка че раз демонстрација анде Германија, са ви вонда шајте подржин са пирогласа, нане. Јако, Дизелдорф ин Калдам паншела манушена, виле, значи, доста мануша, мисли Сердам кај спис. Моро лично мори идеја саса натате час јегдиве го тега, него да те час деждиве ако трубола, са дуговаче наприхватил, пе док ни доби се подршка андре Србија, нажалост. А мен најса са подршка андер нијек пум, ни андре Македонија, ни андре Србија, ни таро Косово, ни кастар, јаче ке мен мора сама да те престани потега. Накнадо после желам анде Берлино исто, коте се са амаре джидеш породице го тега гаравде. Заиста пре случају да се са ја желам коте јаки јамен савора и але блајбен се са го тега јаче и Још Панда организација се са го тега Милан Павловиќ се са го тега спире организација исто да. Диклам со шајтате че разгара васа, значи има расамен со наче раса, со васа пе клупе, пијаса шудрика фава, стопириса елолента те денам не канџириса вија Сардам. Со ната те би еки кола породиценџа омогучиса те велен борав како тега, нали? Хем не саве Чилен, не саве нажалост сија Сарде. Ја. Акана Медиклум ки црква исто, нели, туме ваке на Кангири, дека бишу панч фамилија си не кола со инеле низгони тумена те штрајкун ген. Дали успенген кодва? Пенавточе, значи екваш фамилија си го тегејаче, са веа Чилехе, екваш фамилија, мора се са да тера немпе. Добро, и Дијана нешто пауза керала или цигара пушинава? Напушинава. Напушинава не го пело телефонима, да. Ваш. Значи, ајде каму кај прилог, бангавате му камница е прилог, јате шетери ко пашпана, мада аканату мен дикена ко нели ки позадина јек мануша, јек маса мануша, хема да те исто јек нели јек џувли која су сила да ја капуце се реклапе. Ајто поможи ме Хари Дијана. Се реклапе капуце. Капулјача. Окей. Стаџик, ајде, вакер стаџик. Значи поможи ме ту халјовеја немачки. Значи капулјача, а да ета ни и Дијана Вучич. Ајде. А кога си не слика мислева ки Србија, нели? Слика, ја. Котијаче сема сарјек едино ромни, анде маса са ви чоненца цидијапе, значи организуила пе демонстрације 1 од 5 милиона. Го теја саса директно, значи штрајко палај е влада, палај Мари, пала Маро преседнико, значи се оничерал Бучи, Сартрубул, хем незадоволно народу ин хилопе улица, хем наравно, мислим да се ви сарсем, ме живан го јаче пумор, реча ве живинан де го јаче пум. Ако мангас промене, ако мангас нешто да те вела менџе пошукар, па мен мора да те джас колена родоса хем да те подржислен. Што се дикасија мен кај неја менџе. Шукар, хем да те дичал пе јек романи застава кај си го тега. Ја, мен хелем сар единствено ромни, анде цело Србија, на само ромни, него и ром, и било ко, хем покажи Сардемо ровакти, анде први реду расема, надаралjem наравно, со се да надаратот енклавам да те мотави истина. Подржи Сардеме манушан. Кова си кова? Дијана,
ме приметинава дека бут ретко џувља изјамен ко романо политичко сектори, кој ќе реалафи, значи ќе јадеа, нели, ајде кала по бувлесте харитирика по, нели, ондака приметигам дека бут хари џувља изјамен. Коте сој проблеми, сваршајте мотивири не, пример, соби ту ќе реат, тешајте товен повише о џувља ангажириме, која кала политичко сектора, нели, товен ко организација тешајте товен повише ангажириме, соби тоа апелири не аџиленде. Саба апел бите. Пази, ме не сум политичко потовано, ме сум антиполитичари. Ме само бачарава истина, наистина рекола мануша, са века ка пласиринту менџе бајке, са века пласиринту менџе обеќањура, са века деноту мен лажо нада, хем преса накачирен. Значи, ме прво сум сакувачи, ако некој хавел, пегова свато нија чел, са во пласирил, мислим прво која са ви нападнил го мануша. Соса се дале, че питање, извини, ние што немти за сто, се мале само опитањето на сашајте мотивири не е џувленте шетовен повише активно. Ме не се демотивиран, а мен си заиста лаче активискиње. Значи, заиста лаче активискиње, и анде Немачко, и анде Италија, и анде Аустрија, и анде Србија. Стварно лаче активискиње, хем џувља се веси мотивири ме да те помоцанем пира народо, ама трубулен наравно думо за мај баре стварура, хем трубулен и подршката реформа. Ме не сум едино џувле, дека ва ставка. Навакергум едино ту Дијана, дека покушинава трагашнава на Дијана. Навакергум дека едино си емиси исто доста, али за жал, значи треба нам ги па на повише, а савке интелектуална, значи џувља кола со ипак требало да организири мен чак ајде ке сим веќе да те дали си туме организација која со само џувленге, значи прави џувленге кола со значи ангажирани не напе баш и прави џувленге. Дали си савке организација? Дали си савке ја си. Сијан да Италија си Сашка Јовановиќ, значи се ви ангажирани на овој полагувачи, си асоциација исто за риек Чајсовиќ релковаца Бучи, Ханифа Карл. Ја и сијамен кате ја че исто андо Келн Романе Ромња, значи егоца кајнчар риек Буч шукар организација, хем се ви представи се да буте Ромњан, буте активистонен, се винкалда бута мари култура, маре обичајура, амаро шукари пе ваницата дичен, значи и мануша са ве најрома, саргуваче функционишила менде, хем кај не сам само по лоше гласо пинџардеа вас хари и са мари традицијура, обичајура, хем интелигентност пинџарде и пенесава шукари пе. Значи си доста организација, се ве бавим романе проблематикаса, хем се ве помажинен. Океј. Ке лафитари коалиција, касе томен вакерген веќе ко сам почетак, нели вакерген дека коалиринена, нели. Касе е доветено ко интернационално ниво или само локално или сар? Извини, нисо да се денчо питање. Шеј поновис? Касе томен панена коалиција? Дали само ко локално ниво или ко интернационално? Аменда ко глобално ниво. Ко глобално пандаса, значи сариненца команџел да те велу со федерација каде думо. Сосица федерација и стилен јек могуćност мај баро да те путен вудара ко тегјаче кај на шти путарте. Амен родас, наравно, манушен се ве манџента те чирен роменца бучи директно. Хем да те поможинас, да те анасамаро ханко, те насамаро алаб ко правотан. Значи, да, родаци, локални, државни, најпроблема, значи, са ви год организација манџела да те вела менца, са ви год мануша манџела да те вена менца, а мен сам путарде за сарадња, хем мен сам путарде за свако суделување да те решил по проблемо е ромен. Дали се тумен заедничко нешто кернали бути со Иру? Зоран Димов. Sa Iru, си немаме ко планува, ама соседата не, ако родела пегова, ако шара каса заедничко језико, а мен сам отворени за свака организација, за свако светска организација, се ве мануша си чачехе манџен да те поможинен палепна, амаре ромен, значи, за свако несте ко манџел да те черел бучи
znači globalno, da te koja bučiare seliđika i ciljnjo grupa, ne samo da te avel ande amaro koristi. Ajte li to mišljenje, Dijana, prema ko, a meni same ne li duji dekade romane? Ko sam si zadovoljno romani dekada? 0%. 0%. A men sasa je kod 2005. pa do 2016. Sada je dež breš uglavnom treći sadak, znači od 2016-17. nastavi sada ponovo te dekada džalna, ali hemak edikas, znači i dalje, a men nisave rezultatura sa koja dekada naj. Znači, kod ja sad se obuhvati me i integracija, i socijalna pitanja, i zdravstvo sad se obuhvati me, i za stambena pitanja. Sad, znači, kola štar stavke, ande kola došlo dujga što ne puvlja, nigde naj rezultatu da te penaska si makar 50-50%. Naj. Znači, koja dekada, a menđe ništa lačenija, da samo bila če hem golesa, men da sam zakala deš amare ciljura stacioniri mesu se džanas, kaj men da šaj govada te ostvaris, hem kaj džanas, kaj kala pare sa veđija kanače dijepe za dekada Roma, gola pare niko na džanel kaj si hem kase si. Saha lepe gajače. A Roma si dalje pe ulice, a Roma si dalje ande blata, a Roma si dalje sa problemo, a Roma dosta nelen prvenstveno identiteto, dosta romen naj dokumentura. Pa sad te napenam nešto ver. Dijana, da li džane koga posledno puti Kerdilopek iz Srbija, pošto kodava već područje Sijan, kada posledno puti Kerdilopet romanici štatika i silja nisi statika, statično. Kozum Roma iz Jemen ki Srbija. Pazi, a mende si šov šela milje, sasa pre nekoliko breš izjavi me, kad si šov šela milje manušame. Skoro će dem live baš andrgoja statistika. Manuše se ovo sasvim do nacionalni savet, predsjednik koji je ovdje. Znači, isto korporoniđanel so desi, 150 do 200.000 Roma, pe lesi statistika, znači pe zadnju statistika sa vi ovdje će džaka na sasvim do nacionalnog savetu. Me penava, ako sasa znači do javnost predloži me ande Wikipedia, kaja menđe si 600.000 Roma ande Srbija, kaj ne stani sarde kola štaršela hajbinda milje Roma. So se ne stani sarde. Hem katara kanače od jednom statistika sa vi sjemen, ka sjemen šelte pinda džidušela milja Roma. Da li goja statistika ne stani sarda od 3 milje Roma zbog ovačeka Elena Pepare samo, Helena Pepare, znači dosta pare si kod donde Srbija milionura pala inkluzija Roma, ali inkluzija Roma. Engovače niko na džanel, niko na dikla, nigde na realizuji saljugova projektive, pala inkluzija Roma. Egole se ime da isto da pušama, kote ne stani sarde od jednom kola šovšela milje manušahema članko 150 do 200.000 Roma. Baš dva меда контролирам љумати нормално ке ме припреминаваме пред такова нека секи емисија, значи максимално припреминаваме индиклу меда кој ки Википедија дека аде статистика, значи најлогично. Добро, а мен каѓа подрк. Дијана, сар со обичингем, ајде три камери дека отнегете му кане се трилогија трика кои, значи Саритан Котерени и Дијана Војчич. Само те потрудинама трика дали ка успења. Ajare. Pazi, nekad nije Dijana Vujčić niđanel kos je Dijana Vujčić, so se dok na čerena verž manuša mandar lafi, me tek onda pinđara korko romana, a čak šta više nekad i na džana dafci glandar mande. To više da te puše sa vere manušen, pošto samo rekla kazala čeren. Neka pozdravive Ibrahimo, Da, Gusani, ja. Ja, Ibrahim Gusani, kad pozdravili, kako je si ne se smetnje kad te jače po, ali naštiči to sve komentara, pa kasnije kad... Ne moraš. Dijana, tu koncentrujem samo mande ki programa i verujem sa ok. Znači, mani sima, kad ti kontrola ko komentajrate ne super, maš kar peste deka tenziji si advajtara normalno, to rođe ne budem, tukaj nas najpotrebati uvek postojno. Jedan da me počam izbegavинава, morate почавате кратко како дека избегавинава ме гостендар те почав ја вере мануше. Просто разлог е пошто сека си мисаво мишлење. И верувам дека далеста... Da, naravno, svako ne si uvek, još pogotovo ako sam zalama je uspešan, ako sam zalama je pinđardi, uvek je veltu kritike, ama dobro, ok, nema veze. A dalesке ме
Адалеске ме напучава Никас, значи, каде канинаваме гостен ме мангава ме коркори толма мо сармео се тинава, односно мете толма ек мајнунг или сарваклапе. Значи, мете да е вредности, дали манушески сарманге ов звучинало, односно сарманге ов делуинал. И адалеске напушлум Никас него дикава тут, деклум значи ту со кереја, коте профилја, и одалеске ајте дикао прилог, веќе Сарсон Евингем, мангавате джав ко прилог, те се кавате дика сарсијан ту ко терени. Агар, ме надинава дека ко успинавте да ио. Ту шај нормално те коментирани доколку шај. Океј. А кате сијан, кај? Ja, kad ja sam na Germanija sa je demonstracija, hem podrži se Manušen, kad ja sam iz stratego, ando esen dešavilke. Океј, соска мен Дијана, ајде, пошто акана морате почав така. Соска мен од рома да рајате џако штрајки. Те џаско штрајки, џанглен тачно со копши. Ајде. На, мене сум се кој штрајко, кој објаснав какава извини. Ме сум се кој штрајко. А кава си не о штрајко скроз нешто јавер. Значи штрајкунгјум баши клима. Ja, ikova si nešto, ševlju. Океј, кана. Ikova si nešto. Ме штрајкуинава баши клима. Чудно. Ja, што се чудно, не чудно, ба си слободно. Ja, добра, ромеске, значи екава необично. Овна дела ни роминге да те штрајкунела, а камоли баши клима. Климата на нешто страно, аминги. Сари не ще те потребила, мен на. Амен си нешто вјавер. А мене дишинатко ваздухо. Да. И ко само штрајко сем се негде околу 5.000 мануша сине. Значи ко цело дизело панле шадо штраса до баро, нели? Са панле. И еканако штрајко пире. И 3.000 лево страна дикава пуре. Немција. Десно страна дикава Немција. Англоманде, паломанде, са Немција, са пуре. Значи, стварно најтерно си не шај пинабеш. Окола ресто са пуре, џубља муша. И ме корко имам почлюма одма соскакала пуре штрајкуј не. Значи, соман гена ола. Начала на мислинена песке, него мислинена за будучност. Мислинена пеуна. И силен па на биш беш, трен да беш, која два шајт па на те живине. Соски амен, ако напали кренама кон пучива, соски амен добока да рајали, мрзала ли на деја вредности, добока теđа авријал котерења те штрајкуина им ретре деја врабкете. Така, значи, Манса се јек објава баш за 2. август, пре можда дој бреш, ко те мехем чавеан деро есен организуи сардам, англантате џерас јек маршо, значи, ко са стипху, кај го си Рома, организацијите придружинам пеамен, анде јек сато, тенкја, сарине, хем да те дас почаст, првенствено почаст за Холокауст, кај настради срде амаре, а дујто, да те воздас јек шукарипе, кај пенен Рома, цигани или нежансон, да те дас јек шукарипе, хем јек слика, со сте манушен, со сте Европа, кај ја мене Рома постоис. Кај не сам само статистика кај на трубултате гласине опе, него кај сам манушахен кај трубултате вас видлива. Со требало те керата би освест, Дијана, молим те, со би требало те керата би те шај освест, амаре Роменгоро те растресина, проби срдем, ајде, кана ушти, о Мануш пишингја, значи, о Ромео Франц пишингја петиција и замислим мизерно потписија, кедингја. Значи, соске дараја, соја дава со амен дараја едноставно. Дараса по Лестер кадичена каначе. Радин Мануша е гадженца, Романе Мануша Радин гадженца. Савенџе ника одговорин ако Рома ваздена. Хемонда да рабен после Роме на качинавентумен же социјала, ка мударентумен, ка малтретирентумен пе улица, ка чуден кава, ка чуден кова. Еме Ромаси даране, вонци амен сам само зурале машкараменде, да те марасаме ниека вереса, нали? Јек машкара врести сам зурале. Ама кад трубулта те марасаме не замаре бравура, замаре кова нигде не сам. Еди како најден со трубула е Ромен. Татјавел
još je holokaust. Te avel nešto bilačo, ko te kataredar, mora da te vaznem. Sad quando Germania menda kana čerdam je demonstracije, na. Znači, len sasa dar te tradilan čereta, te irjanem pečere, hem onda po mogućstvu mora se sad ten ken pekolače demonstracija, te demonstrini. Znači, glače sasa lenđe slamka spasa. A kana, a međe morate da se upe nešto lošno, bud lošno, tebi mera vas ako svest, te inklo vas carine zajedno hem da te podržina. Dika kanače ki Bulgarija sasa pandadi jek sa 100 naselja romano. Iako ni jek dženo nasine nasvalota ro COVID-19. Znači, kod jače odmah čerde diskriminacije. So se kolemanu šer vlači src divljen na najelen uslovija pala v životu. Evo pan da delen majangal, da te nabi lender dobine na nešto. Uglavnom, Roma ništo na reaguj sada. Jak znači, istog ja mora da te silo pa menđe svugdje, ko se svo tem istog ja nešto, da te bin klasan da te podrži sjekave. Te di kasar dukal, hemno pa da te eke. Pomeri se. Kaj Rom jedino onda šajdate ušteo, kana sile dar. Onda jedino tare dar, kaj mora. Na dinama дека освестинаме на мен Рома, а ке гареме каджава значи амаре прилогија сар со обечињу, мислима ек видео кате коте со хари нормално бутитано јако, далеске гилум само код ова коте со ту кере алафи, па те шуна со ова кере. Не, а карав са Ромен, Андрести Србија. Znači, ja te pridružim pred zakala protestura je Karepanč milionura. Tada te nada raz. Znači, za vlast ka vas avosija kanače pe kategija mende, još za lagica silenđe kraj, govađa nenin korporo, dičeni korporo sode šelpe, znači ende sa sti Srbija. I me včera vije kapel palasa Roma, te pojavim pe. Te ave znači onda jek deo tere 5 milionora manušasa vende sa sti Srbija, znači kasnije govarka realizuju verovatno pe sa sti Srbije, direktno do Beogradu kad Savora, Andrej sa sti Srbija. Ali me manga vije kato, znači te bi čla biti mende roman da te nada ran, ena je potrebno. I ja men sam deo kale puvljače, hem so me buđe ne in klase, pokaži sam ro solidarnost, te sam ja men njeka trebač milionura. Majlače za mende. Znači, me daftumen me mangaftumen da je kapel, mangaftumen da samo je podrška, je solidarnost, da tin ken savor mensa petak i subota, znači kada dešavim pe kalače protesturan, da sa si Srbija, zavisilam tomaro foran sa ovo vreme si, znači ne moro foro si petkom. Mem si kad sjane sa si Srbija subota od 6 sati, negde si petak od 6 sati, 7 sati uveče. Te vas i amenda deo katere sakava. Znači je kapel baropala sa Roma, da te podržim kala protestura, da te inkena mensa, sa go jek tare panč milionura, a ven su ste savora. Super. Agar, znači, ako vas je isto jek delo taro jek štrajko, ko vas održi salo, mislim, ki Srbija si nekako, ne? Si slike gotegejače, hem si ki novine odžila za hvalisavio, mada me sema protiv odžila sme prvo, ako šlem, vikijem, kad si vov gotegejače, se vov da bićim da je Romen prvo, ruši Sardama, Risava Mala, vov si krivo za kovače, hem dosta ženen me klapi ulica. Zajedno sa jek Rom savo radila onda klesa, hem savo sasam de skupština, znači zajedno u dosluhu lesa ruši Sarde Romane naseljura, hem i lepa repala kolamanu šahem, ponovo me klavan kupijaka ničobu. Ja, isto govače štrajko ne upisar, da, nažalost, hem na nasine Roma gotigejače. Nasine Roma, ne? Ok. Dijana, to meni se tu meni jek liberalno LPD ne lijedate, znači navakana baš tu je Kergjum Hari nakratko lafi i pretadava, znači o Čedomir Jovanović su mislim da li tano primjer jek prihvatljivo ajte vakra političari koja su ka angažirno pa mare rovenki? Medana diklem nisavi nadan deleste, hem nisavo nešto lači petatu bi penava,
jak vama nu šajtate vodineli amene romeisto, znači šajtate čiral politika maškaramende, savika jamen ka vas ubacime sargo građani nura Srbije, znači ande sastiko jače multikulti sastavotате i amen izdvojil sargo građani. Ali mene ne diklam ništa kako vama nuštoske le prvenstveno autoriteto, le sila, le borba za gvače sa ovdje manđelta te čerel, jem sigurno ni pala pire manuša, pa sarvitara pala more manuša, vela sigurno. Koga se kaj manjši gvače manuša neinteresantno, ne? Soske дека морате ве кратко дека либерално кој ќе опет лафитаро либерално партија онда надинајама дека декенола ја харија верчене, значи обуке. Али окей. Не може така како два. Шевгил, старимо студенточе, либералност си posebno za Roma, znači isto sad go i demokratija kana penes, demokratsko stranka, demokratsko pup, gova ni postojil, gova postojil samo po papiri, hem pi teorija, pi praksa posebno za mende ljudi. Sad oka men nije vela Maremanu šande Ujedinjeni nacije, sad oka Maremanu ša ni preuzmena pre funkcije, da te ven pe institucije, da te ven de parlamentura, da te ven de skupštine, da te von odlučin pala Roma. Da. A мен никаде не се демократија хем либерално. А мен каѓа одма ако само те не винав, значи а мен ка керала фитро да таро пасушија романе само ка морате да имаме нормално хари могуćност соске амаре програмириме така да кава сајди куд негде пошто веќе пучена доста прашање си, доста пучева и си сојтане повезиме нели але пасушенцар романе пасушенца емре треде ја вера букја да ка дементирина покасно ка замолинав самареди кутнен, значи те харите товене сабарина или те издршинен. Хем те споделинено видео кој со шајте реселко повеќето мануша Сарсо Дикена и Дијана Вујчич Авдина Штиника кој те изненади навла. Ме прашањенцар, мада покушинава коса од стране, али... Добро, окей. Ајде, кажа подрик. Инцидент. Дијана Вујчич. Да се никад не догоди. Ja, Gvačici govače kaj sargo holokaust. Znači, sar savora penen ta te nabistra. Znači, moroj parola si pala kovače, pala holokaust, pala rasizmo, pala diskriminacija, pala lošni bučaja romenđe, so dešavimpe, so desisalje, moroi parola si da te nikad nade sineupe. Go vaše prihvati sada dosta ženi kao kanače savor pisin dosta organizacije never again, ne? Kana si o holokaust prihvati sarde govače, govače si govat. Znači incident da se nikad, znači ja men sasa je rasističko situacija ande moro foro. Ja, me inklileman de novine, ci dam amen savor andre organizacija, znači ci dam manušen komandiri sa posasande ande policija, ci dam opština, znači sa karde amen, so se amen reaguje se dam odmah sara organizacija pekova rasizmu, iznosi se dam ande novine. Polesi ci mori parola uvek, znači da se nikad ne dogodi. So se amen da ako penasa te nabi stras, nikad bi stras, gađeka ka mislinke amen da i dalje apliciris pe kovače, da te neka se desilpe sa kovače sad pendol po romane. Ajde, srpski, germanski. Da se svetimo nekome, i da ne želimo ovo. Ja. Te osjeti namen nekaske. Ok, isto notvolpe, ja. Da, to osjeti namen nekaske. Te nam sveti namen. Pa je, klasigo. Меси кога има катерни се слике, тутар значи ко штрајко и амен веќе дементирингема кога нели објаснингем исто коте со ту со сијанси, некозум активно сијанси не сар нели ко штрајкија и мен на динаме мислинава да уверимосиум дека накол последно кога коте со тука ангажирането ко штрајкија нели ко веќе често. Значи ко штрајкија ке рекрила пелафи нешто баш и о роман, или коте со канал по... Па, ти како наче, значи, ако наче сар преузми сар демори да дева координатори анде федерација, значи мора и функција се и преузми сар ви сасаме увек по stand-by, значи го тигеа сема претива цело ситуација, дика са сасо шај мела чечера, сар мотоден веќе,
Ja, znači, Amerika vas uvek potigajače kaj trubula da tebe opet. Znači, kaj si Amera Roma, kaj si do problema, ako naš ti neko Amendra resela, stari naš ti, uvek ka vel neko kasa menšajka bičala, sa te reaguje upega sa venesave situacije. Aki makar, kad ja si Amen njeg prašanje, so se džija kanače ničer dam kovače. Džija kanače ničer dam kovače, goleske ne samo do mogućnost romalem. Hengoleske ka Amen najvorta glasu, da te Amen da vasande parlamentura, da te vasande ande sa članu, sa šetajući stolica ande Ujedinjeni nacije, to višaj sama reproblematike in halasa direktno koa stali. Znači, ti dosta organizacije save pandadeamare budara, save train dosta mai but nego amenda so sam. Znači, save me klepire korenura, maškar institucije, maškar parlamento, maškar fondacije, hem ga ja dalje. Ema men sam nešto ne vozalende. Nali? Sara kanače os ševgul Janel man, hem taj savel neko nevo, hem bo bešpin Janel man, hem co se bi neka savre lela, ako najle dokazo, ako najle sila poviše mandar, nali? Koleste, znači, amare počasi panda de zbog je manušake bićinene romen. Koleste me da penav, znači, apelu i pesaj organizacije, pesaj manuša save sti sposobni, di čempe negdje kaj šaj da te pomosara zajedničkim snagama, da te vas ujedinime, da te vas jeku zavereste, slobodno me kevimpe, ili Mande, ili kao Đurica, ili kao Jimmy. Znači, Amenda kalađe saka počnic sa amare reklame, ka počnic sa odgovora pe tumare pitanjura, sa su duhautumen, sa su manđete pošen, znači, Amen kalađe saka počnic zala mezura leso se već si i krajnje vreme. Ajde, morate že od nas, oski međa nama deka tu na netu do voka vreme, a me obećenjum tke samo sat i pol. Ja danes kaj potrudinama ti kerama kao da vas obećinava, inače meke da obećinava nešto samo. Ok, ne problema, hajde ga produži se emisija, ako vam zanima, šaj ga produži. Neka čeka česta. Može, 10-15 minuta možda. Super. Diana, agare, Butamare dikutne pučle, a kava mendiklem ko socijalna prežedan ili ko posledno vreme deka kružnena inela informacije baš i romane pasošija, romane osvajsija medanačno. So, ajke je kada le strka se kava kate, so tu isto kava kotro neli kotro kova sikajan, koto portali. Na pogrešno slika sikadan, sasvim kontra slika, znači, da, pogrešno slika sikadan, znači kavači najvažne vidjeti, kavaci nešto kontra, so me da zala improvizuji sardem, improvizacija čerdem, jem samo pisarem je status. Na ekova, znači, Deka 500 evra kasiranje preko pa suši. Na egovače, govače si nešto sasvim kontra, sve improvizuji sardem, pala neto se, nein. Znači, pala romane pasošuja, pala romane kartice, pala bilo savo romano dokumento, romalen ma zaletintumen. Me samo ka pramđumete na zaletintumen, kako vače najvalidno. Znači, nije romano pasošo, so se pasošo samo šaj izdajeltuće je pu. A mene romen najpu, stvari korkorođane. Znači, samo jek matično pu kote situmen državljanstvo, vojde šaj izdajeltumen će pasoš. Niko aver, svako aver sa voj izdajeltumen će pasoš, bilo sa vo po romani čip, kaj ponga si romanok vače validno naj. Mečer deme tema Andre kartice sa vein halda o Bayram Haliti, ševlju, hem tu da pomešijan, vaše se samo jek tepina komično izjava, mandar sa vina dovezi sardem za kola kartice, a nazakala, so se omanušćer da kartice sa čipo. Hem kartice sa vesi ogranku Ujedinjenih nacija, hem logo Ujedinjenih nacija, go tega ja. Znači, glasi falš kartica sa vinitru bedaćerel. Isto ja predstavil instituto, znači sa ovo sile za gde Srbija registruje ime, znači ima kali gdje već i celo, znači di kalande lila. Ja, uopće da instituto za evropske studije Roma i istraživanje protiv zločina i međunarodnog prava. Kova instituto, tu sar novinari istraživači, nikad naštikara česle kaj si
stvarno ando APR prijavi mehem kaj dobi savjetovalo rešenje. Znači, gvaće instituto ni postil. Uopšte Romano instituto za evropske studije Roma, istraživanje predlož, gvaće ni postil nigdje kod hem. Na samom de Srbije. Aka naće, sar ovdje već dija izjava hema kerda kaj marel po kodo, kolečlano nego ka se ovdje iza i saraje karce ako mareno kodo, targovaće, onda di čelpeka, delpane aplikacija, kaj di čelpeka si registruje ime o institutu. Znači, samo članu rašajdiće. Ne. Ako si amende nešto ando APR registruje ime, Govaće mora da te veliko javno. Znači, Govaće je komora izbacil. Na vov nego je komora izbacil. Ali Govaće sača na savora, znači, ja će nešto ni postojel. Hem plus, preko ova kartice sti logo sa vo nitro malta tebel. Znači, me da Govaće pročito sad. Me da šajte pročitov tu menče. Znači, je status pasuso, znači, katero Ujedinjeni nacije, sa vo stilengo zakoni pa ga ja nešto, ako dozvoli sa. Da, sigurno. Nisu problemi. Ja. Meka pročitov tu menče, znači pasuso, Govaće si svako ne člano ko si ande Ujedinjeni nacije, hem ka si veze sa Ujedinjeni nacije, znači onda mora da te džanen kava zakoni su sere selenđe. Znači me šaj samo penavka za kava zakoni džanel o Iru, kod jaka si Zoran Dimov, sa voj bičal damanđe kala dokumentura, hem džanel isto o Jimmy andere World Roma Federation, znači zalende šaj penav, verovatno ako si obaram haliti, sargo pravniko, sargo iskusno manuš, sargo akademiko, he manuš, sa vosi jašun do poglaso, znači Vosar pravnikom mora da te džanel kala buća sa vesti strogo zabranime, znači jak je čitav tu menđe pasu stare teorije Ujedinjene nacije, hem zabrana, Lenđe strogo si zabranjeno protiv pogrešni, me mora pogađika neš, jak domaš ja Najproblemi. A menđe ne tu deka džane romane, znači nisu problemi. Ja, ali neš ti prevedi po romane, a menđe si sa pogađika ne. Nisu problemi. Ako poškar se stroge zabrane protiv pogrešnog predstavljanja statusa konsultanata nevladinih organizacija u konsultativnom statusu ne smatraju se delom Ujedinjenih nacija u sistemu. Kao takvi, oni nisu ni predstavnici ni osoblje Ujedinjenih nacija da su ovlašćeni da zaključuju poslovne aranžmane u ime United nacija ili zloupotrebljavaju ime ili logo Ujedinjenih nacija za overu aktivnosti organizacije na bilo koji način. Šta više, konsultativni status ne postoji, ne daje pravo nevladinim organizacijama bilo koje privilegije poput oslobađanja od poreza, diplomatskih pasoša, putovanja, privilegija i tako dalje. Nevladinim organizacijama u konsultativnom statusu zabranjeno je korišćenje logotipa Ujedinjenih nacija, njihove dopisnice, vizit karte, web lokacije, transparente, automobile, kancelarije, zgrade i tako dalje. Pogrešno predstavljanje konsultativnih odnosa može rezultirati štetne posljedice za vašu organizaciju, uključujući suspenziju ili povlačenje statusa. Znači, Jana već glasi jek dokaz, znači kaj kola kartice si falš, hem kaj kola kartice si lažne, hem kaj instituto si lažno, samo predstavil o Vajram. Šukar te navedina дека никад не постојања веродостојно пасоши Романо. Мислам дека и шукарат да те наведина. Ске буџене и сима стварно, сима доста џене кои се пучена и јавинена пепишинена. И манде, да, ја. И ме само што ти керав те подржинав нормално адова и Дијана кана со вакергја дека мангидана непознато дека Романе пасошија некогаш ексистиринге. Значи на нелогично Романо пасошити Карл Песар со вакергја веќе Дијана, а да мора тоа значи увери мотари тари држава, пошто држава на не саша онда те неко ваверте те увери. Посебно са чипо. Да, значи савко нешто ма верујнен, маден тумаре паре, ма дозволен те ховал туме некој килопеске помару бизниса да леја, а ке амен јавно апелирина, нели, која савко нешто ма верујнен, соске саџико те на не држава, на не ни пасошија, за жал. Добро, ајте на ка нахарико по тева керав
по-локесте, по-нака дело. Ту, Диана, инач, тут исто ни се хобија, меѓанава јектаро хобија, срсо диклум, џанете маре. Само кога трубу. Само кога Сад трубу. ќе треба. Ајде, ките и Диана, значи, тренирала бокс. Ко за време? Кикбокс, да, кикбокс. Па е известно Ко за време тренерина. Претходно Да. тренирива, значи, карате, кана сема потерни. Си има плаво појас, со треći дан, ама каснije нормално чаве, породице, тамо, мамо, овозе. Прекинjem, ако наći кога си нешто, значи, со си самоморно, нешто кај опустима, нешто кај са негативна енергија избациван дерманде, значи са кикбокс. Да. Шукарите надава и меди клум ки Америка да иси, односно кате ки Европа да иси, ки Холандија джанава дека иси манушакола со керена ко бировија бутику силен штрес, онда джана ко шотплац, сарвеклапе српско, шотплац, на джанава романи. Ја разумиев со мотходан би се да ми месеџа. Шотплац е тано, а дека ла пурене аутија, нели кај соплаци. Ја. Добро, и кај на мотера, ја кај нас со керената витешај помаро штрес нели ти кален, лена около токмаќе, около баре чекичија и кувена. Марина Деводона. Значи то, да, и калето штрес. Провињум јекфара кате и на успенгја, очекичи пело и мо пропагам. Ај Боже, Значи отпад, бро Јуска. Ја, отпад, тачно. Отпад, право. Не ми знае дека Романе джанава, ма дикава дека проблеми е манда и сима Романе чива е. Ајгер. А кога се не значи јек само тикно дело таро животу тари Дијана Вујчич, која со намерно че да најверојатно ко профилја каја слика, тавите джаналпе дека ој спорт джанала, значи боксерка и тани и аделеске, тавите шај манушари те даралда, нели? И адвајта Мате де пазинен со писирен, ма е сар пендака ја манушни, те нарецен ма е буд поруке преко АКС, преко курирски служби. Од демо пишинела панда на халјум бокси тари женска особа ме халјум, ќе јавно признајнава кој е шпаринг, синема ко кикбокс, ки Холандија, ке да тренирнава сине кикбокс, пелима ги ко шпаринг ек джугли, и ме унташец, значи на сарвекалата Рада Романе, ајде помоши ма Јуска. Унташец керги мадале шпаринг партнерка тари Босанка сине. И агјаре керги ги ек модрица со јекурко трајњамаке. Значи куѓама бут незгодно и синема плава јак. Значи ме халјум, а два сине сасвим доволно. Ме пена погадно си каде джугли кувелко тегјака дека га ни требул него мруш. Голесе, добро, демо пенелни не хала још Мари Петаре ромњама. Кога ле прилика, не е проблем. Али шамарка оја. Значи халя шамарка. Мене джунака те чававам шамарка. А ќе хари опусти салем мислео дека на нете замерина на Маритко, не. Опусти салем та витешај нели те да јек шужу акценти кога последно амаро интервју, кога со значи јек сати текваш веќе дох, значи керсаун шукар кога. Ја пресам на ко, стварно. Да, сати. Воопште на приметиум време сар. Ке да упитате шуже теме, поготово кога нели кува интензивирана ни се теме која со амен интересинала мен, односно свакодневно нели да ле бави најмен, онда би страјако време. Со ски Андрес и Ем некако, ја да ске аке маги пишнала нени фазлич вакло да си не ми пен која со куѓама ман. Добро, аке поздравинала. Океј. Значи, ко секој случај, Дијана, ме бидавинето е простор таро 3-4 минути, те обратинето, нели, сар заклучно, тева керавака на апел, джеко самаре дикутне соби мангесинете обратинето джиленде. Ја, ке ме ка захвалима са воренџи, значи се ве прати сарде амен цело време, се ве се суза менде, се ве подели сардео видео аменца, хем коментариши сарде, значи негде си ака наше рат, негде си джесо се дичена мени роман дре Американ, дре Канада, ме мангапту менџе лачоđe, нека се лачи тарин,
neka se lači rad, zavisilo koliko Andersovi povdičenem, pošto džanaska je še želesi televizija, dišelte, znači preko stream dosta puvlja, dosta kontinentura. Celo puv. Ja. Internacionalac. I je kapeli džitu mende ja savorrende, znači koman želta te abel amenca, pikous, pikoande federacija, hem save god organizacije manženta te menže pridružimpe, slobodno šaja vintumen manže, slobodno šaja vintumen ande federacija, znači amencija men biro istvan do Brusel sa vosi registrujeme, amari federacija si putardijan do Bruklino, inače o sedište federacijako. Kalađive sa, amenda ka džasame bari reklama, amenda ka džas, znači sa objavljivanje kosijamare članura, kosijamenca, sa vosi tačno maro cilj, sa vesijamare strategije, so se amenda na troma sake meda sargo koordinatora na troma baš sata da objaviv, dok o predsjedniku, znači nidalma zeleno svetlo i dok povdani obratilpe prvo manušenđe, sosija maro cilj, hemsar mangastiće raz. Inače, Bođe ne pinđaren, ma džanen za sosicen sposobno, hen džanen kaj sen spremno i na glavom kroz zid ga je pendulpe, ako postil ne sa o problemu, ko te amenda šaj kubasta te rešisle, hem kaj mora da te rešisle, znači amen kavasko ti ga jače. Samo još apelite te vakera, pošto amenda isto spreminave misije, šeblju, astardanima, mema gavda te predstavivam da mle emisije, aka naše... Sama gdje sam da čirija misija te džanen. A dobro, privilegiramo si u maču. A dva Ajde, ne nego, ma gdje smem gledati te džanes nego ostali manuša, ali okej, nema veze. Ko vas sam mandar, sam nema slatimo tab, so se nikama poputate pričotate sa otkri ovo kad tende ševiosi emisija, kad na men sijamen isto mare emisije, znači ko Lifeja, ko Mlopili, slobodno reklama, ko Jimmy. Kertke reklama slobodno, nema ništa protiv me, nadikavani si konkurencija. Pa su se teoma protiv. Savi konkurencija, kad iće možda nekad kao Svojevići televizija, kad se gaša, i me da ga vodi na kad gajače emisije, me da ga čeva, da su ne umešto tuti. Diana, me verujem, kaj televizore so pragem tero prosto razlog, so ske smatrinaja, deka trebate oven informirima mareroma. Lično nema ništo, znači namangava me lično nešto te barani se anava ili nešto, nego čisto i tano, onijetim brojtano bud čisto, znači prosto mangavate ovo informirime, medikut ne džanina deka med nas samo su informirinavali, nego informirinavali i tero aktuelno situacije, informacije tari Germanija, zakonska informacije, hemretrede je verabuke, znači kote su informirine. Šepjul, mehaljovavte u potpuno, 100%. Džesuo se. Koliko se ka ime seman gojače buči. Hem ime da primisarem 5000 nešto pratilaca i niđe nas ode gotijače prijateljan do Facebook direktno, samo radi ka buči da tebi amarema nušavena informiši me andene se buči, a tebi džanena, tebi ašunena, tebi džanena i sa ovoj silom lenđe pravura, nego ti zbori nembe palagovače. Manđe najzanimljivo kao Facebook, sargo Facebook, so se me ćera mora i privatno buči, znači sosta živi, mena živi preko ne sebe organizacija, ali niđe navsome, a živi direktno tare mi ribući sa vi gajače, znači ćera, znojosa, hem, megoleca zavicina, ja. Ako pratim jedan preduidive, mislim, iklilum, hem vakilum je informacija za vles, odnosno izlez tari Makedonija i Čačipnaske, a vdješunava već deka od ponedelnik najverovatno ka početniku granice, znači to ven flicht o testija. Koja so me, vakjer bimo maredikut nege taven posigate, tabi te nastarele na 2 dive karantine, koja so kanašalet maributi. Akava isto informirjumlen blagovremeno, akava etanom ocilite šajte ko vreme te informirnava maremanušen, tabi te novelen problemi, neli? A da leske postojnula daka televizija. Dijana. Da, paša ga me razumijem tu potpuno, isto situacija si imali, znači man Facebook sa Facebook, ga čini interesuil, sem zanese informacije te podelivim, da te saznaivim, da te podelivim manušenca s odžangelka. Ništo, ostas to, kaj prihvati srdanma, kaj vikijan malicli emisija, ostas to palatle pitaju, izvini Sara, ako me da preduhitri srdem, to hem odgovori srdem, bizočiro pušipe, so se džanamu napred soga pušes, a Nikola sam panja zajedno.
Сине ни се питање кога со Лилиан Мандар, апсолутно ту веќе одговорим гјален, али ме верувам дека далеа и акава рачунин јум, пошто ту си новинарка, ту си исто ко медиуми, ако радио кергам бути туѓане, значи отприлика сави стратегија идем со системи си на мен кера телевизија, така да мене сум нум кодова. Диана, морате ва кера туке дека те фали нама туке дека чачипнаске над промени дум тоанав нипа грешин јум коанав. Да, замислим. Браво, Туче, браво. Свака час Манги, јек браво Манги. Браво, Значи, мора јека паузират. Не, да рандируме боксестар, со стиџанава дека Џанова и Бут незгоно тоа во бокси, погото кој кола џублија, дареске намаглума сако нешто те прескивнав. Во секој случај, јек баро, значи, овсасти, со сеансине, значи авдие посебно манге драго е мило со сеансине ми гостинка. Бе ми става дека накол дека последно мен Диана сигурно качува и ко подори ко Амаре контактија, пошто нели кове сигурно пале гостинка ке крила пелафи Амаре Роменги нешто ново согодило тоа, значи увек си јек добродошла гостинка. Овсе слушају, овсе сто увек врадо гостовај туте. Овека прихвати навтла емисија, хем со авела нево, со тргува да подели саме реманушенце, наравно кога говори саме пре него да те кува слайп, кога говори саме напред. Буд фино на кома е време туса, значи наси нема трема, пошто ме да шалима, мане никад трема, значи тренери кикбокс нема трема. Стварно, бушука на кома е време туја, брзо накло, хем сине окей, значи на сине амен менушасове блокири сърдеаме са коментара, значи на со апале поздрави, значи мори организација under World Roma Federation, исто ја ќе поздрави е Ибрахим Глушани, јак не ви организација кај ќе манушан де Аустрија, стварно диклем кај си чачутне Рома, ем кај не пири бучи састав силен феноменални си и Надима јаке кај манџаре сем поруке исто канаше кога хем прекини сање. Надима кај Вонда заиста ка помосарен бута Диана, те најавинав дека манде ковал, значи, таре организација дуѓене ковентар о Соломонта о тепанек пралко, значи, таро United Roma, ковен манде петак, ко шоу сати хем о Ибрахим Гусани да ко манде пандејке тари организација, значи ова ковен манде мисафира ко шоу сати. Ме, ако исто време... Ме поздравив Чире Гостонену напред, ему за Хере Соломон, поздравив унапред, поздравив Гушанине унапред, значи канаделанде хем калеман ушена пинџарав кој си, ама јек беро респект, хем поздрави Мандер, Надима еке, значи кај Савора Семен кога е крајниот cilj да те состави на семенцари, нехем да те ќе разлучи палецидно група, пала е Маре Рома, ако тија ќе кај палине. Апсолутно. Диана, амен сар неве генерација ка сикава дека могуче тано мро ме увек вакерава дженесо и тано мо пошто то суното вакергјани а мека вакерава ке мосуно. Аки прво пути вакерава мосуно. Мосуно и тано те овол е кромани унија. Коте со сарине кова којек. Па кога си гова? Па кога си гова? Канавела мен е кромани унија. Ем канава со сако ек тан. Ем чиваса ја чема нушенде Уединени нации, татавел шетајуќа столица измеѓу Марон народу, Хемленго народу, со се вонда стварно будемо Уединени нации помосарен Ромен. Помосарен ко состотим не само Ромен, помосарен ко состотим и Африка и кога само рачанат. Ем цело ленго огранко. Значи джија кана милиарде си бичалде пале Рома. Билиарде. Андре буџетура европски. Ама говаха салјо. Амен кажа подорик срсова кергем кова, значи... Дама више задржима, шегуј. Нај проблеми. Диана, на задржиналото више, джанава дека и ситу термини. Нак туке шукар ко секова, ко било со сокере, значи нак туке шукар мангава туке са стипа, вестипа, те пазинето тари пандемија, те фамилијаке, са нај шукар туке, те породицаке, ем те манушенге, значи све најболе. Мангава туке, нак туке. Та со туда маже мотодан, мерија нам тиче цурик. Баш, овсасти. Ништа, ме поздрави на мен са Орен, хем поздрави на Сачире Гостонен, со сеса со дикламе на рад.
A kje posebno pozdrav za Demo. Mom angleske, morate to. Pošto Lester Siman zaista bari podrška sa Iveljanima. Oven sa ste Sarine. Oven tu sa ste, pozdravi na to. Oven mange. So, pa kao indikutnija kajsine, znači, Amari emisija, tari Dijana Vujčić, znači, manušni koja su koordinatori taniko World Roma Federation. Мен надинава дека о критериумија пергем тумаре, доколку напучлем о тумаре прашања на ете замеринен, пошто нели на непотреба да амаре гостија те дозволнен некои те пучотари која тари програма ами си имаме доволно прашање, значи ги припрема, така да мангава туменги шукаритано те наведина, исто дека тумен колу тумен два шаи, па те дикенаме преку о YouTube, роден, значи Рио се биуцалио, те колу тумен шаи, па те дикен о и програма, односно со програме, доколку свигинала пе туменге тумен шаи, исто те абониринен, така да ковен увеко актуално, значи ко коламе намаре програме кој тумен два шаи, па те дикенаме, значи ко актуелно, нели, о програме. Хем кој информириме. Хем уедно шкартано те наведина дека амари програма каджал тај са среда, да, тај сајтано е интересна тема ковол, коте со коволо пучиба котара венорома. Хем дали тано анав ром или циган тачно. Сар треботе викинаме. Значи, каде повикуинава са амаре дикутнен, со сена кана, значи АКТ, тај са ко ко шосати, нешто повркиндум, морате ли кав, али ковен информириме, значи ситмен веќе о рекламе, така да ка замолинавтумен доколку свигинала петуменге, доколку сме интересија, значи ове на менцар, хем бароје ков са стоджи, ко са, мемануша, која со подржине на мен, мангенама, со поштојненама, со увекитане узоманде, мате на броднава онава, увекитане значекате, и адалеске јекбаров со столенге, соске, сачко тола постојнена мен, дека постојна мангавато ми шукаратовен са сте, со сенсина менцар, аракентовен. Поздрав!